dah pusing ke mana? Tapi ulah kagak piti lagi. Gue suara janji lek lo waat tuh lek resto. Mana ini janji waktu kita pati lagi. Orang tadi tadi kok anak doa Arab tuh waktu susah nak mau. Ipi pusing dengan dia. Bawa pusingnya mah. Sorong kore. Sorong sorry bawa pusing. Kau ni beda dua kilo. Ete kone beda. Mai ko pagalatin jo ete morinya. Siap kilo. Obat deh nam dua piti ni. Tahu mai mau do do piti mo. Tahu ngisin tau piti. Iya repot kan ibu bantu angin siap ke. Tidak untuk bantu, orang mau susah. Susah. Susah nih. Aman dan yang BPT deh kan. Nakal na naik naik tuapan yang BPT. Yes. Oleh janji lo hari mana? Merban lo sekolah. Abang Gomi kan oleh lo hasil lah. Itu tahu sebaik potang mama dah. Coba batu sebaik kapnya mangan. Daki aja. Boleh. Ya aja piting ni. Ada kau teh di damai tu. Mana mau teh kau pangaman tu lagi. Dicak mata deh. Mata si mama mata. Mempokat dari melapor mama mata. Oh no. Tempat tu damai mama mata ita. Oh ditiwa li. Dia lah. Paling daki ko. Laga ni Jepun damai dah. Mada pamuari amang alas lagi orang muda. Babaw din nagab ita, mabagano ko naman da. Astagfirullahaladzim, dahil ita pala. Iyo ni. Kasi madatehes ang ne. Nga, uso Honda ke. Kung na jabe ete, kakando ko eh. Man. Neong. Oh, amang Gomi ha. Ringan mahaba gini. Ini nikah pa eh. Ha? Yo. Ha? Wah, so 50 juta. Ha? Yo. Poda no? Poda na. Ano mo tu coba ita ne? Poda serius. Ngayon ako jatake sumpoli. Yo. Dekla danagan bay mata piti ama nga. Hindi lang. Wow nga ngode ya. Tahap tulaw sasaran na biyan. Oh, dake berita mai. Oh, limu? Lagi nga madahaba itam na ni kawali eh. Ede wala dana yung chokan bay mata piti selama ke pala. Ito rin kayo rin? Ako kay basaruari ka. Ini na ando rin. Memang ando rin mo na. Siya rin. Alay! Udo, hori! Udo! De, you, may bafit na wajah. You! Assalamualaikum. Sayang. Sayang. Mor, palang kita. Gimana aku mati dah aku ni? Kombi kecil mor lo impit janji magiging deh. Di daw may ganaw eh. May lampat talaw na. Piti para dengan anu. Sana yakin dah itu lampai di sayang do. Ide, kung minta. Warga dem ho dilagan dari dua kin ni. Oh, tahu, dari dua putus. Masa tu cakap ni angin udah tahu Honda. Hindi, an panahon nung putus. Gak ada kena Honda kan dibeli ke Koto. Oh iya, sayang cuaca itu. Pindah putus. Nah, lalu coba kan beli otot sayang. Ih, kombi deh.